Hai gengs, welcome back to our channel. Ini Mama mau ngajakin kalian setelah sekian purnama Mama nggak bikin homemade mie sendiri. Terakhir bikin itu pas kita baru panen wild garlic ya. Dan itu pun aku bikinnya nggak pakai ini loh, nggak pakai mesin. Jadi aku potong-potong sendiri. Nah hari ini aku pengen banget sudah makan mie ayam karena aku memang penggemar mie ayam. Walaupun baru-baru aja makan mie ayam tempat kakak Ina. Jadi ini tepungnya, kita masukkan si wild garlic beserta telur yang sudah aku haluskan bersama-sama. Kayak gini. Lalu ini kita adon menjadi adonan mie. Kita ambil daun bawang dulu dari kebun buat makan mie ayam. Ini hasil tanamannya opung nih, regrow. Mantep.
Ini punya Yumi-chan. Ya. Tunggu. Selamat makan. Selamat makan. Kamu bisa ke situ, Lui. Tolong. Lihat kursinya. Dah. Duplo kalian di mana-mana ini duplonya. Apa nama? Aku tak makan duplo makan. Mau lemon kecap manis? Siapa mau kecap manis? Kecap manis. Ini lemon. Zoe. Nggak vergessen. Aduk. Iya, jelek. Udah lapar ya? Tunggu. Gak mau. Iya. Tuh Yumi di sebelah sana aja deh. Makan. Bukan biar Yumi di sini. Selamat makan. Selamat makan. Ini abang sama kakak Menta ntar lagi pulang sih. Aku nanti makan sama mereka aja. So heiß. Mama. Homemade mie. Mama, ich hole die Flasche. Aku cobain ah. Udah kelaparan juga sih. Cobain satu kali sendok, satu cicip. Mama, wo ich zu Fuß nachgegangen bin, so wird, da war es so heiß gewesen. Wo Ja. holen wir jetzt ein kaltes Getränk? Mantap. Wah, ini pakai sambal lagi. OMG. Mama macht ein Review. Iya. Makasih Zoe. Und für mich. Oke, buat mama juga. Makasih. Yum. Enak enggak? Gimana, enak nggak? Tepung bakso. Tepung bakso. Ini penggemar bakso. Enak banget. Ini aku Mama, enak banget. bakso. Jadi serba homemade ya, gengs. Mulai dari mie-nya, baksonya, semuanya homemade. Topping ayamnya. Aku kalau bikin toppingnya mie ayam, paling suka pakai ini. Dagingnya bagian paha gitu. Jadi dia agak berlemak-lemak, terus dagingnya itu nggak full daging, tapi gimana ya, lembut gitu loh. Jadi nggak kering kalau dimasak, nggak dry. Makan dulu ya. Iya, nanti sama papa lanjut. Iya. Makan dulu ya. Hai, selamat makan. Selamat makan. Dia makan lagi. Langsung kasih sambal. Lu langsung makan. Nggak lupa. Oleh-oleh dari Belanda. Kenapa? Kamu minum sama Mani? Yummy. Ich habe da jetzt schon gedacht. Kamu kecap manis? Und da ist es da unter Lemon? unter Das ist meins. Oder da ist mein. Homemade Nudeln, ha? Homemade noodle, homemade bakso, homemade, semua homemade. All homemade. All is homemade. Kann ich bitte Sandra und Kupo? Bitte?
Danke. Pangsit ini, pangsit. Tunggu, Papa. Nyom 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 nyom. Danke, Papiku. Selamat makan. Makan. Banyak banget nih perinduan. Kalian sudah pakai daun bawang. Goreng dulu. Cap, Danke, Cap. Mama. Sag. cap. Terima kasih. Darf ich Sama. bitte? Schmeckt das so? Lu yang ambil. Denke ich. Tadi pas bikin mie ini udah perut sampai keroncongan gitu masih. Wir brauchen Zitrone. Pakai Zitrone. Makan, makan. Silakan. Ja. Luar biasa. Semuanya bikin sendiri. Risotto. Hallo. Mir kommt der will Zitrone. Oh. White garlic noodle. Sorry. Das war genau, was Papa mir also das Papa mir zurückgebracht hat. Nein, Mantap sekali. Terima kasih sayang. Sama. Mama, thank you very much. Enak banget. Kurang jontol. I love you, Mom. Tapi itu menti. Alles perfekt. Semuanya perfect kata dia. Wow. So für den Winter und Herbst, wenn es kühl ist. Immer Bakso. Wie lange hat Mama gebraucht, bis sie das gemacht hat? Erste grüne Teig. Mit bakso, mit Nudeln, Bakso. alles. Und der Nudelmaschine. Das ist schon Wahnsinn, der Best. Und dann der letzte war nämlich Nudelmaschine. Ya, 2 jam. Und dann wird gekochte Nudeln. Ist zu heilig. Also Gott war schon von der Schule zu Hause und dann alles mitbekommen. Und du bist fertig. Es schmeckt einmal besser als jeder Restaurant. Wahnsinn, Sehr lecker und ist besser als jeder Restaurant. Botol. Biar berasa kayak di warung babang mie ayam. Kok rasanya beda ya kayaknya kayak di Indo. Was ist das? Yumi-chan. Yumi-chan, apa aku udah kelamaan nggak minum teh botol? Oh, aku waktu di Indo kemarin banyaknya minum ini, Dann wir? teh kotak. Yang brown itu brand yang satunya. Oh. Bakso Getima kan. Bakso tuh selalu Nein. bisa. Seenggaknya Egal welche memuaskan. Jahreszeit, kann man immer essen. Papa ist immer so Bakso, Soto Ayam, Ayam Bulle und Ketchup Manis. Rendang, Rendang 5. kecap manis. Kecap manis. Ja, Ketchup Manis, Ketchup. Kayak Pakai kecap, pakai kecap. Kecap manis. Das ist Ketchup Manis. Ja. Na, diese andere Soße, diese andere schwarze. Diese dicke schwarze. Aber diese dicke schwarze Block. Wie Ja, hat recht, Mama. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nggak Wo tahu. du mal gesagt hast, wo alle Tiere rein. Na, Magi. Hmm. Ah, da. Ayo makan, Wi.
Nah, kita bilang apa? Thank you for watching. Makan dulu ya. Ah, makan dulu ya. Dulu ya. Terima kasih udah Papa, biar nonton. bilangin sama kaki cara. Makan dulu ya. Thank you for watching. Coba resepnya. Sarangin, coba Sekarang nih, resepnya. coba resepnya. Udah sering dibikin. Dah. Dah. Papa. Nah.